Jeste li se ikada zapitali o fascinantnim zamršenostima ljudskog ponašanja i seksualnosti? Pridružite nam se na prosvjetljujućem putovanju dok ulazimo u bezbrojne intrigantne uvide koji će izazvati vaša shvatanja i proširiti vaše razumijevanje. U ovom videu istražujemo iznenađujuće korelacije između nedostatka sna i interpersonalne dinamike, te otkrivamo neočekivane prednosti sperme kao tretmana protiv starenja. Ovaj video obećava da će otkriti uvide koji pokreću na razmišljanje i koje nećete željeti propustiti. Zato se pripremite i budite zadivljeni dok zajedno istražujemo složenost ljudske prirode. Ostanite do kraja kako biste stekli dublje razumijevanje ovih fascinantnih tema i otkrili kako one mogu utjecati na vaš vlastiti život. Prije nego što započnemo, bio bih zahvalan kad biste mogli lajkovati video kako biste mi pomogli da nastavim širiti stoičku filozofiju. Ako se još niste pretplatili, preporučujem da to učinite i aktivirate zvonce kako biste bili sigurni da nećete propustiti nijedan video. Ako vam se sviđa tema ovog videa, molim vas komentirajte sa brojem 1. Ako vam se ne sviđa, komentirajte sa brojem 0 kako bih znao da mogu kreirati bolji sadržaj za vas. Sada zaronimo u ove uvjerljive teme. Redovne posjete ginekologu su ključne za održavanje reproduktivnog zdravlja. Iznenađujuće je, mnoge ozbiljne seksualno prenosive infekcije mogu ostati asimptomatske tokom produženih perioda, koji traju od 3 do 5 godina, kako je otkriveno detaljnom analizom koju je proveo Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku. Implikacije ovog otkrića naglašavaju važnost proaktivnog skrininga i preventivnih mjera. Statistike pokazuju da je približno 5.800.000 žena odlučilo uzeti pilulu za jutro poslije nakon seksualnih susreta, što odražava rastuću svijest i korištenje metoda hitne kontracepcije i naglašava potrebu za pristupačnim uslugama reproduktivnog zdravlja. Intrigantno je da se korelacija između obuće i anatomskog izgleda primjećuje u nalazu da ženske stražnjice strše dodatnih 25% kada ona nosi visoke potpetice. Ovaj fenomen ne samo da se prožima sa modom, već također služi kao fascinantan uvid u utjecaj odjeće na tjelesnu percepciju. Šta više, prakse njege poput brijanja pubične oblasti povezane su sa povećanim rizikom širenja seksualno prenosivih infekcija. Ovo otkriće naglašava složenost dinamike seksualnog zdravlja i potencijalne neželjene posljedice određenih navika u njegi. U području blagostanja, efikasnost seksa kao sredstva za ublažavanje stresa premašuje onu valijuma, često propisanog lijeka protiv anksioznosti. Ovo otkriće baca svjetlo na višestruke prednosti intimnih odnosa izvan pukog fizičkog zadovoljstva. Nadalje, nova istraživanja sugeriraju da redovni orgazmi mogu ponuditi zaštitne prednosti protiv raka prostate kod muškaraca. Ovaj intrigantan nalaz ne samo da naglašava međusobnu povezanost seksualnog zdravlja i ukupnog blagostanja, već također ističe potencijalnu ulogu seksualne aktivnosti u prevenciji bolesti. Sveukupno, ovi uvidi naglašavaju važnost informiranog donošenja odluka, proaktivnih praksi zdravstvene zaštite i otvorenog dijaloga oko tema seksualnog zdravlja. Ostajući informirani i proaktivni, pojedinci mogu osnažiti sebe da efektivno daju prioritet svom reproduktivnom i ukupnom blagostanju. Održavanje ličnih zaliha kondoma je razborita praksa, prvenstveno zbog neizvjesnosti koja okružuje trajanje skladištenja kondoma vašeg partnera. Dugovječnost kondoma uskladištenih u novčanicima, u uobičajenom mjestu za skladištenje, je značajno ugrožena, povećavajući vjerovatnoću pucanja. Stoga je preporučljivo odbaciti sve kondome koji su čuvani tokom produženog perioda, jer bi njihov strukturni integritet mogao biti kompromitovan vremenom. Ulaženje dublje u dugovječnost kondoma, istraživanje ukazuje da prosječan rok trajanja lateks kondoma varira od 3 do 5 godina. Ovaj vremenski parametar naglašava važnost periodične obnove kako bi se osigurala pouzdanost kontraceptivnih mjera. Ostajući budni i pridržavajući se smjernica za istek roka, pojedinci mogu ublažiti rizik od neuspjeha kontracepcije i zaštititi seksualno zdravlje. Šta više, povezanost između seksualne frekvencije i kardiovaskularnog zdravlja zaslužuje pažnju. Studije su otkrile da muškarci koji se bave seksualnom aktivnošću barem 2 puta sedmično doživljavaju značajno smanjenje rizika od srčanih bolesti. Ova korelacija naglašava holistične prednosti ispunjenog seksualnog života izvan njegovih intimnih aspekata, zagovarajući njegovo uključivanje u diskusije oko kardiovaskularnog blagostanja. Dodajući još jedan sloj složenosti, neurološki efekti seksualnog zadovoljstva nude intrigantne uvide u ljudsku psihologiju.
Istraživanje iz 2010. godine ističe neurološke paralele između seksualnog zadovoljstva i iskustva zaljubljivanja. Aktivacija specifičnih moždanih regiona povezanih sa euforijom i privrženošću tokom seksualnih susreta naglašava duboke emocionalne dimenzije isprepletene sa intimnim odnosima. Ove objave naglašavaju višestruke implikacije praksi seksualnog zdravlja na ukupno blagostanje. Davanjem prioriteta proaktivnim mjerama kao što je održavanje kondoma, prihvatanjem seksualne frekvencije kao komponente kardiovaskularnog zdravlja i priznavanjem neuroloških nijansa seksualnog zadovoljstva, pojedinci mogu kultivisati sveobuhvatan pristup seksualnom blagostanju i relacionom ispunjenju. Istraživanje zamršenosti seksualne dinamike otkriva fascinantne uvide u ljudsko ponašanje i fiziologiju. Značajan nalaz sugerira da približno 75% muškaraca dosljedno postiže orgazam tokom seksualnog odnosa. Ova statistika naglašava prevalenciju muškog orgazma i ističe važnost razumijevanja individualnih varijacija u seksualnom odgovoru. Stoicizam ohrabruje pojedince da pristupe seksu i ljepoti sa umjerenošću, samodisciplinom i fokusom na unutrašnju vrlinu, radije nego na spoljašnje želje. Praktikujući samokontrolu i kultivirajući vrlinske kvalitete, stoici vjeruju da pojedinci mogu postići dublji osjećaj ispunjenja i zadovoljstva u svojim životima. Nadalje, fenomen osjetljivosti bradavica dodaje još jednu dimenziju našem razumijevanju erogenih zona. Istraživanje ukazuje da bradavice služe kao moćni izvori seksualnog zadovoljstva zbog njihove veze sa moždanim centrima zadovoljstva. Osjećaj tvrdih bradavica aktivira neuralne puteve dijeljene sa drugim primarnim erogenim zonama kao što su vagina, cerviks i klitoris, naglašavajući raznolike puteve do seksualne uzbuđenosti. Period nakon porođaja predstavlja jedinstveni aspekt seksualnog zdravlja, posebno za nove majke. Suprotno konvencionalnom medicinskom savjetu koji zagovara period čekanja od 6 sedmica prije nastavka seksualne aktivnosti, mnoge nove majke izražavaju spremnost za intimnost ranije. Ova razlika ističe subjektivnu prirodu oporavka nakon porođaja i važnost individualizirane njege u rješavanju potreba majčinskog seksualnog zdravlja. Šta više, hormonski utjecaji igraju značajnu ulogu u oblikovanju seksualnih preferencija i ponašanja. Žene sa povišenim nivoima testosterona mogu pokazati povećano interesovanje za masturbaciju u poređenju sa učestvovanjem u seksualnoj aktivnosti sa partnerom. Ova observacija naglašava međuigru između hormonskih profila i seksualnih želja, ističući raznolike izraze seksualnosti među pojedincima. U društvenom kontekstu, preferencije posjetilaca festivala bacaju svjetlo na složenu međuigru između zabave, upotrebe supstanci i seksualnog ponašanja. Iznenađujuće, značajan broj posjetilaca festivala daje prioritet uživanju u aktivnostima kao što su konzumiranje droga, konzumiranje alkohola i seksualni susreti umjesto glavnom događaju za koji su platili ulaz. Ovaj fenomen naglašava višeslojnu prirodu preferencija za odmor i raznolike motivacije koje pokreću individualno ponašanje u društvenim okruženjima. Ovi raznovrsni uvidi u seksualno ponašanje i preferencije naglašavaju složenost ljudske seksualnosti. Priznajući nijansiranu međuigru bioloških, psiholoških i sociokulturnih faktora, pojedinci i profesionalci u zdravstvu mogu posticati sveobuhvatnije razumijevanje seksualnog zdravlja i blagostanja. Razumijevanje složenosti seksualnog zdravlja uključuje prepoznavanje zamršene međuigre između slike tijela i seksualne funkcije. Istraživanje sugerira da osjećaj nezadovoljstva ili nesigurnosti u vezi sa tijelom mogu negativno utjecati na seksualnu funkciju i zadovoljstvo. Ove raznovrsne spoznaje naglašavaju višeslojnu prirodu ljudske seksualnosti i važnost razumijevanja individualnih iskustava, preferencija i izazova. Podsticanjem otvorenog dijaloga, promovišući pismenost o seksualnom zdravlju i prihvatajući seksualnu raznolikost, društvo može stvoriti inkluzivnije i ispunjavajuće okruženje za seksualni izraz i blagostanje. Stoicizam ohrabruje pojedince da pristupe seksu i ljepoti sa umjerenošću, samodisciplinom i fokusom na unutrašnju vrlinu, radije nego na spoljašnje želje. Praktikujući samokontrolu i kultivirajući vrlinske kvalitete, stoici vjeruju da pojedinci mogu postići dublji osjećaj ispunjenja i zadovoljstva u svojim životima. Rješavanje praksi postkoitalne higijene je ključno u ublažavanju rizika od infekcija urinarnog trakta. Jedna preporučena mjera je da se urinira odmah nakon seksualne aktivnosti, jer ovo pomaže u ispiranju svih bakterija koje su možda ušle u uretru tokom odnosa.
Međutim, neposredna potreba za uriniranjem nakon orgazma može biti inhibirana oslobađanjem antidiuretskog hormona, fiziološkim odgovorom koji privremeno ograničava funkciju mokraćne bešike. Istraživanje zamršenosti ženskog seksualnog odgovora otkriva intrigantne nijanse u orgazmičkim iskustvima. Posebno istraživanje ukazuje da samo 18% žena postiže orgazam kroz vaginalne penetracije same tokom seksualnih susreta sa partnerom. Ova statistika ističe važnost razumijevanja i prihvatanja individualnih varijacija u seksualnom zadovoljstvu i satisfakciji. Nadalje, ulaženje u reproduktivnu biologiju začeća nudi vrijedne uvide u prozore plodnosti i vjerovatnoće začeća. Slijedeći ovulaciju, žensko jaje ostaje plodno približno 24 do 48 sati, dok muškarčeva sperma može preživjeti unutar ženskog reproduktivnog trakta do 48 sati. Razumijevanje ovih vremenskih parametara je bitno za parove koji se snalaze u planiranju plodnosti i metodama kontracepcije. Međutim, zamršenosti plodnosti i kontracepcije zahtijevaju pažljivo razmatranje i informirano donošenje odluka. Prepoznavanjem međuigre između bioloških procesa, seksualnih ponašanja i kontraceptivnih metoda, pojedinci mogu donijeti osnažujuće odluke koje se usklađuju sa njihovim reproduktivnim ciljevima i preferencijama. Postojanost sperme unutar ženskog reproduktivnog trakta otkriva intrigantne uvide u dinamiku plodnosti. Dokumentovani slučajevi su otkrili primjere gdje je živa sperma pronađena do 8 dana nakon seksualnog odnosa, izazivajući tradicionalne pojmove o dugovječnosti sperme i vjerovatnoćama začeća. Razumijevanje otpornosti spermnih ćelija ističe potrebu za budnim kontraceptivnim praksama i naglašava složenost reproduktivne biologije. Istraživanje međupovezanosti senzornih iskustava baca svjetlo na raznolike puteve do uzbuđenosti i zadovoljstva. Primjetno, neke žene izvještavaju da doživljavaju slične osjećaje uzbuđenosti kada razmišljaju o hrani kao što to čine tokom seksualne aktivnosti. Ovaj fenomen naglašava zamršenu međuigru između psiholoških stimulansa i fizioloških odgovora, nudeći intrigantne uvide u raznovrsnu prirodu ljudske želje i zadovoljstva. Ulaženje dublje u neurokemijske aspekte seksualnog zadovoljstva otkriva intrigantne paralele između seksualne aktivnosti i euforije izazvane supstancama. Tokom seksualne uzbuđenosti i orgazma, mozak oslobađa endorfine, neurotransmitere koji evociraju osjećaj euforije sličan efektima opioidnih droga. Ovaj fiziološki odgovor ne samo da povećava subjektivno iskustvo zadovoljstva, već također ističe složenu međuigru između moždane hemije i seksualnog zadovoljstva. Štaviše, ispitivanje psiholoških implikacija seksualnih preferencija pruža vrijedne uvide u individualno blagostanje i ispunjenje. Suprotno društvenim stereotipima, istraživanje sugerira da žene koje se bave nekonvencionalnim ili kink seksualnim praksama mogu pokazati veću psihološku otpornost i blagostanje. Prihvatanje raznolikih seksualnih preferencija i izraza postiče inkluzivnije razumijevanje ljudske seksualnosti i izaziva stigmatizirajuće naracije oko nekonvencionalnih seksualnih ponašanja. Ovi raznovrsni uvidi naglašavaju višeslojnu prirodu ljudske seksualnosti i zadovoljstva. Prepoznavanjem složenosti reproduktivne biologije, senzornih iskustava, neurokemijskih odgovora i psihološkog blagostanja, pojedinci mogu kultivisati nijansiranije razumijevanje seksualnog zdravlja i ispunjenja. Istraživanje zamršenih veza između sna, kognicije i interpersonalne dinamike otkriva fascinantne uvide u ljudsko ponašanje. Muškarci lišeni sna mogu pokazati pojačane percepcije ženskog seksualnog interesovanja, fenomen ukorijenjen u kognitivnim pristrasnostima pod utjecajem poremećaja sna. Razumijevanje utjecaja kvaliteta sna na socijalnu kogniciju ističe važnost davanja prioriteta adekvatnom odmoru za održavanje tačnih percepcija i zdravih odnosa. Dodatno, navodne prednosti sperme kao tretmana protiv starenja nude intrigantnu perspektivu na nekonvencionalne prakse njege kože. Neki pojedinci vjeruju da sperma posjeduje podmladujuća svojstva zbog njenog navodnog efekta zatezanja kože. Dok naučni dokazi koji podržavaju ovu tvrdnju ostaju oskudni, prevalencija takvih uvjerenja naglašava raznolike pristupe njegi kože i starenju u popularnoj kulturi. Ispitivanje dinamike prijateljstava između polova nudi uvide u složenosti platonskih odnosa. Suprotno uobičajenim uvjerenjima, studije sugeriraju da muškarci i žene često nailaze na izazove u održavanju čisto platonskih prijateljstava sa romantičnim ili seksualnim atrakcijama koje komplikuju interpersonalnu dinamiku. Navigacija granicama između prijateljstva i romantičnih interesovanja zahtijeva otvorenu komunikaciju i međusobno poštovanje kako bi se očuvao integritet odnosa.
Nadalje, ulaženje u emocionalnu posljedicu romantičnog raskida otkriva rodne razlike u mehanizmima suočavanja. Istraživanje ukazuje da muškarci imaju tendenciju da dožive dublji emocionalni distres nakon raskida u poređenju sa ženama, izazivajući tradicionalne stereotipe o emocionalnoj otpornosti. Razumijevanje i rješavanje ovih rodnih razlika u emocionalnoj obradi je ključno za pružanje efektivne podrške i posticanje zdravih strategija suočavanja. Intrigantna međuigra između olfaktornih znakova i percepcija privlačnosti pokreće razmišljanje o nijansama ljudske privlačnosti. Miris pojedinca može utjecati na percepcije fizičke privlačnosti sa prijatnim mirisima koji potencijalno povećavaju percipiranu privlačnost. Istraživanje mehanizama koji stoje iza olfaktornih preferencija baca svjetlo na senzorne dimenzije interpersonalne privlačnosti i odabira partnera. Ovi raznovrsni uvidi u ljudsko ponašanje i socijalnu dinamiku naglašavaju složenost interpersonalnih odnosa i individualnih percepcija. Baveći se ovim temama pažljivo, gledaoci su ohrabreni da razmisle o svojim vlastitim iskustvima i perspektivama. U zaključku istražili smo raznovrsnu paletu fascinantnih uvida u ljudsko ponašanje, seksualnost i odnose. Sada je vrijeme da razmislite o onome što ste naučili. Šta vam je najviše zapalo za oko? Koje novo znanje ćete donijeti u praksu u svom vlastitom životu? Voljeli bismo čuti od vas. Podijelite svoje misli u komentarima ispod. Ako ste ovaj video smatrali informativnim i koji pokreće na razmišljanje, molimo vas razmislite o ostavljanju komentara, lajkovanju, dijeljenju i pretplati na naš YouTube kanal za još angažujućeg sadržaja. Vaša podrška nam pomaže da nastavimo kreirati sadržaj koji obrazuje i inspiriše. Hvala vam što ste gledali.